Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tosirun tu si paimang rilal na guru bahasa ugi. Iya isoe mailok siki paterui a guru ta ripasalenna. Ada alusu na ada Makassar. Risesena ade naugi nariko mak berikada ki ia rega mak bicara ki ripadatta rupa tau engka ade ia rega atoreng ia parelue ripahang. Nasaba ia tahu na pahangi atorenge nariko mak berikadai ritelai tahu masobe ia rega tahu mak kurang acara. Jaji perlu siseng riak gurui si bawah madeceng. Naya ada mak biasai ripake mak berekada duan rupa iritu. Engka riaseng ada alusu nenia engkato riaseng ada Makassar. Riaseri engkaki si mata pakai gunai ada alusu barakwam mengi tahu ribalie mak bicara saukini nawa papedik nek pepenek dinna mewaki sifat bicara. Ia naik aguru ia soe mamuare pakai gunai guru sumangu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salam.